Egunon eta ongi etorri guztiok. Jaunaren igokundea ospatzen dugu gaur. Gaurkoa dugu Paskoko beste gertaera nagusia. Jesus aitarengana goratua ikusten dugu gorputz eta harimaz, aintzatsu eta garaile. Kristorengan gertatua gertatzen zaigu. Geure posetan eta minetan altxatuak, piztuak, suspertuak gertatzen gara. Egun honetan, gizarte komunikabideen mundu jardunaldia ere ospatzen da. Otoitzean gogoan izan ditzagun komunikabideen munduan lan egiten duten guztiak, egiaren aitorle izan daitezen. Eta bereziki, komunikabide kristauetan dabiltzanek, evangelioa hots egin dezatela, Elizaren batasuna jorratuz. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin. Zenide maiteok, Eukaristia ospatzera goaz. Bataiakoan bat egin genuen era berezian Kristo piztuerakin, eta berak bildu gaitu gaur bere mailan. Geure bataioa oroituz, bat egin dezagun jangoikoarekin. Oh
Jainkoa guztiduna, garbi gaitzala pekatutik eta eukaristionen bidez, bere reinuko mailan jartzeko gai egin gaitzala. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, aintza zeruetan jangoiko gari, eta bakea lurrean haren gogoko gizonei, aina hundita eder zaitugulako, gorazu bedenkatuazu, gorez pelzuri hauzpezagur, eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guzti alduna. Jauna, seme bakar Jesukristo, jainko jauna, jangoiko haren bildot, aitaren seme. Zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zukentzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia, aitaren eskuin aldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zubakarri santua, zubakarri jauna, zubakarri goigoikoa Jesukristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Egin dezagun otoitz. Jainkoa guztiduna, zure seme Jesukristoren igokundea garaipen gertatu da guretzat. Eta haren gorputzeko garenok ziur itxaroten dugu, gure buru denak duen aintza izango dugula geuk ere. Egizu, egi honek bete gaitzala posez eta eskerronez. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta arragabizi behizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo.
Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel? Les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que va a venir sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo mientras él se iba marchando, se les presentaron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Palabra de Dios. Hebrearrei egindako gutunetik. Kristo etzen sartu giza eskuz egindako santutegian, egiazkoaren irudi besterik etzen santutegian, zeruan bertan baizik, orain jainkoaren aurrean gure alde agertzeko. Eta etzen sartu bere burua behin eta berriz opari eskaintzeko, apaiz nagusia berea ez duen odolarekin santutegian urtero sartu oiden bezala. Bestela, hilere askotan hil behar izango zuen munduaren hasieratik. Baina ez, Kristo behin bakarrik agertu da orain, azkenak diren garai hauetan, bere buruaren opariaz pekatua ezerezteko. Eta gizon emakumeek behin bakarrik hil behar dutela, eta gero auzia izango dela erabakia dagoen bezala, halaxe Kristo ere. Behin bakarrik izan zen opari eskainia guztien pekatuak entzeko. Eta gero,
bigarrenez agertuko da, pekatuarekin zerikusirik gabe, beraren zain daudenak salbatzera. Zenideok, Jesusen odolari esker, badugu konfiantza santutegian sartzeko. Jesusek bide berria eta bizia ireki bai digu kortinan barna, hau da, bere gorputzean barna. Eta Jesus apaiz gorena jainkoaren etxeko buru dugunez, hurbil gaitezen bio zintzoz eta fede osoz, barrua pekatu kontzientzia guztitik garbiturik, eta gorputza ur garbiz txukundurik. Iraun dezagun sendo itxaropena itortzen, hitzekoa baita agintzaria egin duena. Jaunak esana. Jesucristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania, levantando sus manos, y los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Jaunak esana. Nide maiteok, gaur egun handia dugu, jaunaren igokundea ospatzen dugu. Paskoa ja bukaerara iristen ari da, jangoikoa aitaren gana dijoa, eta geu hemen gelditzen gera. Jaunaren igokunde festa honetan baitare, bi gauz eder egingo ditugu. Alde batetik, Heleneren bataioa, eta bestaldetik, Asierren lehengo jaunartzea. Egun handia, bientzat, egun sakona,
bientzat. Bientzat eta aldi berean gutako guztientzat. Geure elkarteko bi kidek aurrerako pausoak ematen dituztelako. Azier prestatzen egonda badamazki pare bat urte, egun ontako eta gaur 8 sendotza hartuko du katedralean. Ikusten dezuen bezala lagunez inguratuta etorri da. Eta lagun horiek ez dakite segurazki zerta etorri dira, nala da, ez da? Etorri zeate, Azierrei pixkat laguntzeko. Baina Azierrek ez zaituzte ekarri. Azierren eskusakin jangoikoak jarri zaituzte 3. fila horretan. Norberak galdetu berko dio bere buruari, zergatik zaudete hemen. Eta gaurko ospakizunak hortara luzatzen gaitu. 2 era daude, bizitzeko, eta zeuek karreran egongo zeate, gustu asko, eta etorkizunez baitare pentsatzen, ze izango dan neure bizitza, nun emango detan neure bizitza, eta zein izango da neure bidea. Hori ederra da. Eta askotan pakea juten zaigu galdera horiek luzatuz. Jake pakea junda zaudeten, ez daukezuen, edo galdera horiekin pakea jute zaizuen, nik beste galdera bat luzatzen dizuet. 2 erata daude bizitzeko. Eta 2 era horiek ematen gaituzte zoriontsu izatera. Baina zoriontasun horrek bat da maiuskulaz idatziko zoriontasuna eta bestea minuskulaz. Zer esan nahi du honek? Maiuskulaz gertatzen dana betirako gertatzen dala gure bizitzan. Minuskulaz gertatzen dana momentu baterako gauza da. Gaurko egunarekin Jesusek laguntzen digu ikustera geure bizitza hemen munduan egin beharra daukagula. Baina planteatzen zaigun galdera hauxe da. Nora begira jartzen dut neure bizia. Jangoikoarengana begira, maiuskulaz, mundura begira eta gauzetara begira, minuskulaz. Eta danok azigea idazten geure bizia minuskulaz, hala da. Baina batzuk alegintzen gera, eta gaur espreski Azierrek alegintzen da, eta datorren astean ere aleginduko da bere bizia maiuskulaz idazten. Zerura bere bizia begiratzen. Eta hori da sakontasunean bizitzea. Hori da ez da ikusten kanpotik baizik eta barrutik. Nun dago nire indarra? Nun dago neure boterea? Ditudan gauzetan, gauz materialetan, edo barrutik bizi dudan pakean eta bere maitasunean. Hauxe da, esaten dizuedan galdera. Hauxe da, hausnartu beharreko edo proposatzen dizuedan galdera. Hoy la ascensión del Señor nos recuerda una cosa, entre ellas, muy bonita, que allá en donde está la cabeza, allá está el cuerpo. La cabeza de nuestra Iglesia, de todos nosotros, que es Cristo, hoy sube al Padre. Por lo tanto, estamos llamados a vivir esa unión con Cristo, ya desde aquí, mirando hacia arriba, viviendo las cosas con fundamento aquí, pero sabiendo que nuestra estancia, nuestra bienaventuranza está en el cielo. Porque Cristo
a pesar de ser cabeza, también es cabeza, pero también tiene otra dimensión que es la de puente. Puente en lo que relaciona el mundo con el cielo. Él hace unirnos a esa divinidad, a esa vida escrita con mayúsculas, a esa vida en profundidad, a esa vida que merece la pena vivida. Y por último, esta fiesta también nos ayuda a comprender que hoy nuestra humanidad, en cierto sentido, se diviniza. Es decir, que nos elevamos por gracia de Dios. El cuerpo de Cristo, con el que aquí vivió, suba al Padre. También nosotros estamos llamados a subir al Padre, no a vivir una vida sin sentido, de placeres, de gustos y de cosas que no van a ningún lado. Todo eso, de la misma manera que viene, también se va. Por lo tanto, la cosa fundamental de esta fiesta, lo que hoy tenemos que llevarnos, es que vivimos en el mundo, somos del mundo, pero nuestra vida interior, nuestra alma y nuestra interioridad está llamada a vivir en Cristo desde ya, en el cielo desde ya. Lasaie, ez nahi zuekin sartuko. Oin bataio egingo dugu. Hermanos, como habéis vivido en el seno de vuestra familia el nacimiento de una niña, con gozo venís ahora a la iglesia a dar gracias a Dios y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Aquí, todos los presentes nos alegramos en este momento porque se va a acrecentar el número de los bautizados en Cristo. Queridos padres, ¿qué nombre habéis elegido para vuestra hija? ¿Qué le pedís a la Iglesia para vuestra hija? Al pedir el bautismo para vuestra hija, ¿sabéis que estáis obligados a educarla en la fe? Para que esta niña, guardando los mandamientos de Dios, ame al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Y vosotros, padrinos, ¿estáis dispuestos a ayudar a esta tarea a los padres? La comunidad cristiana os recibe con gran alegría. Dios Todopoderoso y Eterno, que has enviado tu Hijo al mundo para librarnos del dominio de Satanás, espíritu del mal, y llevarnos así arrancados de las tinieblas al reino de la luz admirable. Te pedimos que esta niña lavada del Espíritu Santo, que esta niña lavada del pecado original, sea templo tuyo y que el Espíritu Santo habite en ella, por Cristo nuestro Señor. Para que el poder de Cristo Salvador os fortalezca, os unjo con este óleo de salvación, en el nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Queridos padres y padrinos, en el sacramento del bautismo, esta niña que habéis presentado a la Iglesia va a recibir por agua y del Espíritu Santo una nueva vida que brota del amor de Dios. Vosotros, por vuestra fe, debéis esforzaros en educarla en la fe, de tal manera
que esta vida divina quede perseverada del pecado y crezca en ella día a día. Así pues, si estáis dispuestos a aceptar esta obligación, recordando vuestro propio bautismo, renunciad al pecado y confesad vuestra fe en Cristo Jesús, que es la fe de la Iglesia en la que va a ser bautizada vuestra hija. ¿Renunciáis a Satanás y a todas sus obras y a todas sus seducciones? ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, ¿queréis que vuestra hija sea bautizada en la fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Elene, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os ha liberado del pecado y dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, os consagre con este crisma de salvación para que entréis a formar parte de su pueblo y seáis para siempre miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey. A vosotros, padres y padrinos, se os confía acrecentar esta luz, que vuestra hija, iluminada por Cristo, camine siempre como hija de la luz y, perseverando en la fe, pueda salir con todos los santos al encuentro del Señor. Recibid la luz de Cristo. Benide maiteok, aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jainko aital guztidun zerulurren egilea. Sinisten detaren seme bakarra, Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu, eta Maria Virginagandik jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta ubiratua izan zena, infernetara jetxi, eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo, eta jainko aital guztidunaren eskuinaldean jarriri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen.
begira dezaizkiogun Kristo gure apaiz nagusiari, eta eska dezaiegun lagun dezaigula, zerutik gizakiaren aldeko beharretan. Kristok bere aintzaren errege aulkitik lagundi ezaiola munduaren erdian ari den Elizari, eta lagunde zaien fededunei zeru kontasuna maitatuz mundukoak erabiltzen. Eskade zaiogun jaunari. Cristo, que al ser elevado en la tierra prometió atraer a todos hacia Él, manifieste su nombre a quienes todavía no lo conocen. Roguemos al Señor. Kristok, bere garaipenaz aitarekin bat egin gaituenak, bete ditzan itxaropenez era guztietako minak nozitzen dituzten guztiak. Eskade zaiogun jaunari. Cristo, que ha sido elevado al cielo, derrame sobre nosotros el Espíritu Santo, para que seamos verdaderos servidores en medio del mundo. Roguemos al Señor. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Nideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Apalki eskatzen dizu jauna sakrifizio hau, zeure semearen igokundea intxatxua ospatzen dugun egun honetan, egizu misteriozko harreman santu honen bidez, berarekin batean zerurako postu gaitezela, errege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zorekin gora bihotzak eskerra jangoiko gure jaunari egoki da bai, eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak matea jauna eta guzti santu, jainkoal guztidun beti ere korri. Jesus jauna, errege ospetsua, bekatuaren eta eriotzaren garailea, aingeruak arriturik gaurri goda zeru goienetara. Jangoikoak bere eta gizakiaren bitarteko ezarri du, eta munduaren epaile eta jaunen jaun egin. Zerura doa. Ez gure giza izate apaletik urruntzeko,
baizik eta guri itxaropen bizia emateko. Gu ere, beraren gorputzeko atal garenok, joango gare lagunen batean bera geure burua zartu den erreinura. Horregatik pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingeru guztiek ere, horregatik dute beti eta beti zeuraintzaren gorezpena kantatzen. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu behar dauek, zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz, eta odol, egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu, eta eskerrak manez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen, eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau, nire, oregarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Oro bat, izan gogoan jauna, eren egun mundu honetatik zuregana eraman dituzun Pilar Etxezarreta eta Carmen Davila zeure zerbitzariak. Eriotzan zure semearekin bat egin duten ez gero, piztuaren ere berarekin bat izan daitezela. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, gaur horitzen ditugun Juana, Maria Jesus, Anjon, Dolores, Miguel Ángel, Miguel Mari, Guillermo, Josefina eta Jose Luis. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegaren argitan. Errukizak izkiguarrengu guztiok betiko bizi eritxe ezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gorezitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez.
Honen bitarte, zonekin eta honengan. Zuri jainkoa ital guztidun horri Espiritu Santuarekin bategan. Ospetaintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik. Emaguzupak agurugunotan, zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estu aldietan zendo. Betiko zorinaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorreko den, zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet neure pakea ematen. Begira zure Elizaren sinizmenari, eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi behizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zurekin. Emaiozue pakea alkarri. Hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak.
Egin dezagun, otoitz. Apalki eskaintzen dizugu jauna, jainko algustidun betierekoa, lur honetan bertan, zerutar ondasunetan parte izatea ematen diguzu. Egizu geure kristau gogoa jo dezala, geure izaera zurekin bat egina dagoen leku hartara. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Oharrak, abisos. Datorren astean, Pentekoste eguna ospatuko dugu Espiritu Santuaren etorrera. Larun batean, Pentekoste vigilia ospatuko dugu 7:00, da igandean berriz 11:00 izango da mesa. El próximo domingo celebramos la solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. El sábado celebraremos la vigilia de Pentecostés a las 7 de la tarde y el domingo, como siempre, nos reuniremos a las 11 de la mañana. Datorren ekainak 27an, kurso bukaerako afaria izango dugu. Apuntatzeko sakristian aukera izango dugu azken eguna ekainak 20an. Eta arratsaldeko 8:00 bilduko gara parrokian esker otoitza egitera eta ondoren afaltzera joango gara. El próximo 27 de junio tendremos la cena de final de curso. Os podéis apuntar en la sacristía y el último día para apuntarse será el día 20 de junio. Y ese día a las 8 de la tarde nos reuniremos en la parroquia para hacer una oración de acción de gracias y después iremos a cenar. Jauna zuekin. Eta bedenkatzatzatela jangoiko algustidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santoak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrik asko etorri zeaten guztioi, eta ez dakit Asierrak esan dizuen hau, hemen Zumaien ohitura badaola, jaunartzea eginten duen pertsona horren lagunek ordaindu berdiotela bazkei bat lagun horri. Orduan, onein. Eskerrik asko etorri zeaten guztioi, eta jaune lagun bihar ikustegea.